Sanibona bafowethu kanye nabalandeli bakho uhlala bemzonda Facebook ngohlala bemzonda la YouTube ngohlala bemzonda Instagram uhlala bemzonda Twitter hlala bemzonda ngokunjalo kodwa ngicela ke ukuthi bafowethu abantu abakwazi ukulandela ama video ami la ku YouTube bakwazi ukulike ukuze nami ngikwazi ukukhubuka futhi basubscribe yonke lona kodwa ke akhona ama video bengeke ngawaposta ngiyacabanga last month bawajabulela abanye futhi ukubonisa ukuthi isigingci siseta kanjani usibamba kanjani ukuze ukwazi ukuthi uqhubekele phambili babe khona ke abanye futhi ngiyebuya ngathola o WhatsApp batibona ke bacela babonise ukuthi kulama khoda u3 mangabe ufuna ukudlala intambo ngenza kanjani nakho ke so bamba number 2 sibamba number 4 sibamba number 5 usound wakhona uzwakala kanjani andeni manje ke mangabe sisidlala ingoma ke sizawudlala kanje kodwa ke mangabe sidlala ke ngizozama ukuthi ngithi ukuhamba kancane kancane ukuthi umuntu akwazi ukubona ukuthi ngibambe phi kanje ngokunjalo nje bafowethu niphinde ningithinte futhi sikwazi ukuthi sixhumane until umuntu azabe right